Yeah, no vilo lo we me do gwana me sia me va gben ke fe avala ji nko nyenye dem ne nya me ne va mo jija gba na subscribe like ma na ma video pla me no vi ele vere akpeda da na subscribe so pla me yo le video ma mi awele doji no so de me ma po ni cho egbe ya nya be demonstration mi de be mi awola crack bo me mi awole Ghana du ko me eje be mi wele fe me eje be mi wele afla bo me veve to mi ame yo mi la afla me po video we cho mi an of yo pe TV de oji me po ebe afla to le fupe vevie to ame yo pape le Togo me ble Ghana me o le yile gbogbo onye be ope agbe nono ekude me momaji demonstration fix the country e kami ame ye veto wi yo le Togo me le loa me mi ame yo le Ghana me pe a o le fuma e kami mele nkuchanye me pokede ame de ke won le nu focho fix the country yo le wo abi ale CSF to le gbogbo free mind family to le gbogbo me pokede ame de ke won yata me ko video akova moji elle veve debe mia note me mia che mia wofu mi tasi nkume sisi na mia to we mia fe dukplo la we mia fe MP ple minister we mi tasi nkume sisi na we ne mia gblonya te fie na we. We have to disagree to agree. Egbe imebe ma gbona mi ko ema evito mia excuse me to say mia to we enye ne me jivide automatically vinya no clever womb. Jokes aside, the system we are looking for them to fix. Meva won your passport le ho 50 Ghana cedi ya me platform ya me renew nye passport. Meva Dubai le fi your passport expire nenye me gble almost a guy me hello nenye me ka hacho 800 to 850 Ghana cedis 800 Ghana cedis ya me he vomi be embassy le miasi le fi. Embassy le miasi le fi. What is the purpose and the functionality of embassy? Pekpede nka lo nyena. Passport de kaya me vai wole fma 800 Ghana cedis. Mi ame yo ma ti wan transfer mi ba de leke Dubai pega 500 dirham. Code no, is it 550? Magbabe mako 500 yeah. 500 dirham. Mi gbele me ko ide Ghana game. Ne mi akpo be ne nenye 500 dirham. Ne mi jole fmare. Yi plek plek frustration yo me to me menye nu view. Me vai do ho gbo me re. Do lem officers wo pede unye. O lem systematically wo pede unye. Mi feel form te pe yo gble mi feel. Voye me va do mi ape embassy le fide. E fui me penye de ka yi me yi fuma me yi Abu Dhabi zigbo zefe. Ave me wonyo me renew your passport. Nuka ta le bene no anyi sigbe. Agbe mi, they should fix the system. Our leaders know. He me le jojo la pe pass leko name airport mi ape airport ho ho if frustration na mere e ya we over renew airport ebe you are international standard over we academy enya kpo vonade ga gble fide ncho he me gbo me kpo ebe box yo blana na ko wo nu zi ko gbo wa package yo le package box empty box ma we box ma is for free. No me nyama lechi na wegbe box ma de free yeah mejebe na hefe data vonye he me gbo me hefe data, which is also one of the corruption we are talking about. It's free. How come they took money from me? Okay, Mark Brown na de na wale moji fifula na dibe ya somo le Ghana do me ya onyebe e get airport bo airport me no sia no kle be ya wo demand for receipt. Demand for receipt. There is no money you will pay that is going to government without receipt. Eya machi na we no efele ma gblenye be edo me be no fix ide no le jebe no fix corruption esubo apa na mi de corruption ji poto de do me nto achi na mi le to de video yo mi wo over yi gbogbo de wa po be Dubai to glo be de. The only difference between we and African people is leadership. Our leaders are truthful. Simple and short. Ame ile airport jikbore system ko ko dadeji camera ole fumare vole ko wo galega ho manually. When we say we digitize we what me digitize me ape airport system there, what is the procedure that is going on? How come people are still taking money on a ready cash? Nyo card ma he electronic card ma ko he kwepa le mojo
e ya mi le gbogbo be no fix do me na mi e chi me le zozo light me le zozo wa va wo deal gbegblenwe ye wo du me vi ne le fupe fifi la data me nyenu vie le yio me no data fa nya gbo me va Ghana me va kpela Freeman family le Ghana fifi la mi kpo video yo ocho e wo live video le Facebook echo mi kpo era you Ghanaian bloggers they are trying like what mi le do me nyenu vie mi le do agbe de mi benefifi e atako mi va moji agbe mi benefifi jagbagba fix the country ya me sia me kule no mate wa do jagba na yi ne na ba wonu ka ne na ba nglo comment na video de ba like video de yi de Facebook na ba like Facebook comment de akpe de Facebook won benu ka wa ba share information na me bubu wa recommend information na me bubu akpe de YouTube won benu ka wa na me bubu na se benu ka video ya de ejebe na po ha de be no video ya auto gbo Vonne zido du bla sida atame ya o menyale na pede mi anwo le e ke ma ne dafu o me pede mi anwo e ka mi amefie ani mi le gbagbo be fix the country me de kuku na we e le voter region ma MPP to enye no jira do me do de menye wo de ka igbo agbe do dugbe no me jira do de mi afete mi akpefu no jira do che mi afete mi ano mi ado mi ase fifi na gbe e akwe we are not asking for evil, we are asking for good. E anye nu mele gbogbo le moji. Jagbagba na va partake. Mega no ape mo gbe on the 4th ya le gbogbo alo first. Cho first ko ye pete ya mesia mele de jajirado demonstration kekere kawa ko we nkeke to ko we mega ko fo o ton we nkeke vuvuvu police service wo mo subola mi asi mi ava de opete le camp be no va protect mi o. Ta society o les nyo eyo nkeke yo na ko jagbana do na vai particular me akpede miau mi atawe o to ko nyebe no black tie no hitinti no va no yile gbome no nyabe yo nye politician we no va to de gbome no va no gbogbo be yo fo gbe sesewe yo e mi ame yo me de school de tepede ke ode mi ava no yo fu gbe o mi ava di dictionary ava mi no gbe o gome se e anyama case le chief justice bofifila o le be ele fraud de wo mi le to de nyama one mi asoro na de le me mi le to de nyama one ne mi asoro na de le me ale ke ojo anas vai record am gbogbo re ga ke me pota ne o the system is still corrupt kaka onye be chief justice jo vadie miao egbe de ko mi agbele moji nya te pie de mi agbele moji agbe mi dibe wa fifi ata ko mi va moji nyama fo no didio fix the country amesia me jagbagba be nu kana ti wan wo ne wa pede amede hu do man data la si data mele no vi osi o video kada de ne no vi o chene gbo ebede this is what is going on na mesia me ne nyole do kwi me e mo gbele da de accident yo le jojo me nu vi o contractor manyata were o na o do e gagba politician o happen one now contract yin if you are ava ikpo contract menu view ya never ikpo contract every day wa ga ho commission o me happen me ava kpo ngogbe de when the system is not working me global system le do wode nyantechi ma ava ko o ma ko gade ko na nyantechi wa o Ghana will just have to pay for a specific pay ya ma pale kro le fie he o better still coupon ya wa ne ya nya ma mi le me corruption to akpasi akpa na ide ECG ye na ide water service ye na ide transport service ye te for the sia de corruption pe fix the country ele vevere no vi lolo we me bia dagbe na me sia me ko video akova moji plus to be mi atawe de wo to ko nyebe wa blatai wa chokuku wa dogan ku ya ba imedo wa va no ifugbe gagado fifila o le 4x4 play na we yimia dumevio mekpo echinemianu ejomelemiasio they are able to secure millions of dollars, in other words thousands of dollars. Never play for now pro so pro view no me they tell you are better ordinary miautalo miauta yamila fo miauta no me dollar for de wasu ibe agbe is normal. It is never normal, it can never be normal. No me dollar for de mi fonu pa me yo le gbeji
Amedo le gbedzi me amedo de komigede me de komijo la fe ya. Ta me enya me le gbogbo with vivace. Sometimes you even see the emotional effect on me. Mikpe fu ya fu pela we mi. We want better life. We want better life. Ame yo le yovo de be yo nye yovo de, they are not better off than us. Me a selfish interest. Plek ta bosse se de e ya wo be mi le fu pe. Me for no didi no vi lolo we. Mi anon kame.